ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेघालय हाका आरफुलाई तरीक बनाई रिसाव आरजार आरफुई कला लुमलांग या की समला का रिलुम जैंतिया की बलापनिया सो यलदी कुम की दखत जोंगने का कन्होन दागबा पंसंगु थुरु या की नोंगरेम तरेकम जोंगा सेंग हाका जिंगलांग का बलालोंग हा युंग वली जोंगा दरबारसिनों चिलियांग राय Hakene ke jing yalang la ai jing kren da ka nong yalam jonga Central Working Committee jonga ABVP India ka kong darilin tang bat la penbut pat sa ke jing ai jing hikai ya ka bala phia haki lai benta haka bagi dekhot ba shampang jonga ABVP bagan thup yo full moon susyang u district in charge jonga ABVP West Jaintia Hills Kani diang sumer kepada ke State Secretary jongka ABVP Meghalaya kila shim ya ke benta ban batai bat pensungutu ya ki nong shim benta ya ki nong rem terekam jongka seng ABVP ka juk M11 dan ang wa halor wa klik do o yi wo kamte umanot u decide de yelde semeno bon sen he pok ABVP to lang bagi meeting ju per ke wi ejung mut EVAV kau ang ika collective consent ma kau ye chim navy yo man yo ye ule kon kawan ka yo man success kon ko program into mu ule so da jing ile semen dan da jing nyau ngau he teman ye ule won kat wang ngai am chu untok kam ni kesni ka EBVP Meghalaya State dapat man ko ya ka district training camp ini hapo Jaintia Hills yang i te ka yang i wo pele ya kan ka training camp ka manusnem ka mutipi ka ABVP organization wo pele ya ka membership yang i manusnem te ki khna gi wan ha kan ka organizations man ki kam ki floating ki running mo ki kam ki running waters ki wa one mantusnem te manlausnem the one join ki new members ni ti daw manusnem me ya kan ka training camp ka wa hikai ya ki khna chapang ka aim objective but kamjo le ya ka ideology yang ni ka organization but kamju le bon ni ki khna ki wa yo ya kani ka informations lingba yong i o tip ki chapang ki educations issue yong ki wo kher wo kre i ne benta wo development o e ya ka education